Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke nje lapho njengamanje ukuthi ngaphuthi le ndaba ukuthi-ke ucindezeleke lelo bhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje lana-ke ngilethele-ke ividiyo-ke yomuntu-ke ehlaziya-ke lento-ke eyashiwo-ke uJacob Zuma ukuthi-ke usayimemba-ke i-ANC nayo waveza nanokuthi kushiso yini-ke lokho laphana-ke waveza-ke nokuningi-ke laphana-ke engafuni-ke mina ukuthi-ke wakuzwa ngami kuphela into enza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Ngisacela laphana masuzile-ke le video lena-ke ungene ema-comment section-ke usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Masicindezele nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje khipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenziwa zitho nezinye iy'ndaba-ke ezintsha nje ngizobe kulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi bafethu singakhohlisa ukukhohlisa. Sithi uZuma. uZuma-ke ishiya i-ANC. uZuma unama-benefit ne-ANC njengoba eyomengameli wezwe. uZuma uyimember ka-ANC eyasuspendwa. I-MK ubeyikhankasela hayi ngoba eyimember yayo. Beyikhankasela ngoba ecasulwa ukuthi u-ANC wenza izinto ezibheke eceleni ezingasahambisani nomthetho wokulekelela noma lokushintsha impilo zabantu. Cha nje impela uyimember ka-ANC and futhi uzobuyela. I-MK le naye kuthuke kusasa kuzothi uyilaxaze phansi. Mabethi abalandeli bayo bafuna ukuthi eParliament vesane efaka ududuzane noma efake izingane zakhe. Kodwa yena ngeke eParliament ngoba une-membership ka-ANC nama-benefit ka-ANC. Make waresign ku-ANC noma yamxosha kuyobe kusho ukuthi ama-benefit ok-escortwa ngama-blue light, ama-bodyguard uzophucwa ngoba i-MK akanawo ama-benefit ayo futhi akanayo ngisho i-membership yayo. So ufuna-ke lokho-ke sikubuke ngendlela eningi singayi ngothando ngoba i-MK nabathandi nabalandeli ayinawo amalunga a-membership. So-ke ihluka lapho-ke hhayi aninawo phela i-MK isungulwe ngentukuthelo siyakwazi lokho sithe.